Ji Amedê ji mala Cemîl Paşa rojbaş temaşevanê hêja. Mala Cemîl Paşa yek ji wa binemalên herî mezin e ku li Amedê 105 sal berê desthilatdariyek ava kirine û li vê dera di vê konaxê da jiyane. Wek niha bi sedan kes li vê dera xwarin xwariye, li vê dera xebat meşandiye û li vê dera xizmet girtiye, xizmet daye. Mala Cemîl Paşa weke hemû malbatên Kurda ew jî di ber talankirinê ra, di ber sirgûnê ra rûbirû mane û mecbûr mane ji vê dera herin. Lê wexta ku ji vê dera çûne tenê destê xwe tenê alavê ku karibin bi destê xwe bigirin li gel xwe birine û tiştên mayî li ciyê xwe da heştine. Çi ciwan mane pirtûk û pirtûkxaneyî û mal û milk û hemû li vê dera hatiye talankirin. Tenê çi maye ev avahî maye. Ev avahiya ku niha ji hemû avahiyên Amedê muhteşemtir, mezintir û gewretir. Ev avahiya mala Cemîl Paşa ji me re ma û li vê avahiyê niha xebat têne meşandin û helbet ji bo va xebatkara, ji bo va kesê ku li vê dera dişuxile xwarin jî tê çêkirin. Nêzî pêncî kesî li vê dera xebatkar hene û ev xebatkarana ji bo nûjenkirina mala Cemîl Paşa, ji bo restorasyona mala Cemîl Paşa li vê dera dixebitin û bi heyecaneke gelek mezin dişuxilin ji ber ku mala Cemîl Paşa niha wek müzeya bajêr tê amade kirin û di demeke nêz da ev der wê bibe navenda hemû ol û çand û gelên ku li Amedê jiyane û ew bermahiyê ku ji wan mane li vê dera wê were pêşandan û ev der wê bibe müzeya bajêr. Îro ev xebatkarên vê dera çi dixwin, çawa dijîn û çi xebatê dimeşînin li gel we em ê wan ra demeke baş derbas bikin û em ê vana nîşanî we bidin. Temaşevanê hêja weke me got niha li mala Cemîl Paşa xebatek dimeşe, xebata nûjenkirin û restorasyonê Hecî Nizamettin Usta jî ji bo wa her roj ji şefaqa sibê da ji serê sibê da amadekariyê dike û ji bo pêncî kesî car caran ji bo 100 kesî xwarinê amade dike. Her roj cihê cihê xwarinan amade dike. Me xwest ku em wê dîmenê nîşan bidin ku gelo karkerê me çawa xwarinê dixwin û hostayê ku ji bo wa xwarinê çê dike çawa xwarinê çê dike û em viyan nîşanî we bidin û her wisa em vê çanda xwarinê, çanda emeletiyê, çanda karkeriyê jî nîşanî we bidin. Niha em li gel Hecî Nîzamedînin. Hecî roja we bixêr be. Bixêr, selamet inşallah. Em ê niha çi çêkin îro? İro mirîşk heye. Mirîşk heye? Belê. Mirîşka xwe em ê bavêjin firnê? Mirîşka xwe em ê bavêjin firnê, tepsiyê me ew bikin, em ê bavêjin firnê. Belê. Malzemê me çi nikan bibînin? Malzemê me xerca ji bona xercayî, kekîgê, xwe ye, îsota me sor e. Sor e. û mast heye, em ê navê xin, û sîr heye. Sîr heye. Firngiyê xwe em ê hûr bikin li ser tepsiyê, kartolê xwe û îsotê xwe şîn jî em ê pir hûr bikin. Li binî tepsiyê em ê rastkin. Mirîşkê xwe jî em ê ser bi xercayî re em ê li hev doxin bişênin firnê. Ka kerem ke em dest pêkin, em malzemê xwe amade kin, dema me jî hindik ji ber ku pêncî kes li benda me ye. Berê firngiyê xwe lê dixine binê tepsiyê ji bona ku nanê me di firnê de binê tepsiyê nemîne. Erê. Tepsî binî negire. İja namê kartolê xwe kin. We cara pêşîn we li kî derê dest pê kir? Karê aşîtiyê? Cara pêşî xebatkara me li Surb Gragos Kilîsesiyê bû. Surb Gragos. Na ez ji bo zarokatiyê dibêjim. Ez ji bo zarokatiyê. Tu çok dest pê kir yan ji kê derê hat bîra te ku tu bibî aşî? Ez hevde salî bûm dest dönercitiyê kir. Dönercitiyê? Belê. Erê.
هلا سال 1992 لا أجوم سعودية عربستان أري. دونرجي ولا شو بيري أفيام تمام كير نها ما فرنگی خو خستم بنی کارتول خوشی دان سری و لسرجی ایسوت عملی بله أما فيام نادين كلاكي دانی کلکی تبسيها ويا دیسا می فرنگی خور کرد نه هستاتیا مزن د خارنی وسا مزن دا خویاد که زانی مرو وقت تاوه که دا چه که هر کس کار چه که فقط جبوی صد کسی و عیاری وی تعماوی بمینه هستاتیا مزن دا خویاد که عيار ايوي جالكي انسان يعني استاي كتام بجز استا مع عياري دا دسي شعب مزاكناوي شو بليدك ناون چند دانال ویدر خوارنی چه دکر؟ لفا سنة اسمه قهواتي يعني ساعدنا هذا قهواتي دد تاشته دخون بله تاشتي دخول ودسي نيف دوا ساعات 11 ونيف و12 دا نافروج يدخل اری ساعات دس الساعة دا شاي ندخل چای بدخون بله تاشته دا تو تشکی آماده کی یا تشته حاضریه تاشتي دا زيتون هي أري. وريشالة پنیرو بنير نها فرنجی تشتکی به افسون سیرا وی هیه بله تو کفرجی تخیه تمایه خوشت با دفرنا دا طعمه خوش تمایه خوشت با نها میوا وی خوارنا خونا مریشکا میبون باوش فرنی نسا بابج نفرنا دفرنا دا قاسي ساعات ونيف ساعات جريت فرنا دا بمينه فرنگای زنگایه فرنا زنگاي فرنگای زنگایه ی وقت او ازنگ مازی دار مازی آگر دبینه و او تیناوی داده وی خوارنی راستی تو چه باویجی خوشه ایجار نها مریشکا تخنه ميجا سو او كا مليشكي خارجه مليشكي محذر كم خرجاوی حاضر که بله هذه ماس مي ماس چما هم دخلی؟ ماس سبا كو مليشك هنكي بتعم به نرماي فرنه دا نشفته يعني نرماي شي به خوش به ام گوشت به وی او دکنه استاد دستری دسترين دسترینن بله. کو نرم تیلا خوش هاو بکلا دوخن تو خرجاوي يسوقا ما سورو كيكيك و خوي سير ام تبك ناو هاو دوخن هنكي جي ام فاز ناوخن سبا تما مليشكي تمام خوش ببو اری ایجا هنگ روشک بریم او که دخنه ماس دخن نوا مریشکا ماس روشک بری دخنه تابی جبو ماله یعنی نجبو ست کسی جبو ست کسی ایجا مریشکی تو تخیکی داری چاوا تو ویان ماس بکی و جی واردا بهلی لجبو ماله هنگ روشک بری دخنه حتی دو روژا بری ماس آن کفچیک شیر لی دخن کو طعمه خوش بو تمام ود كيك سيجي دخني؟ تشخاصا زياده بخرجه بميناسه يعني روج كي دروج بريك مرد خرجه يليق كي دولار بدا مرو محافظه بك بتعم daha خوش تبن ناسا بله. جبو گوشت پزو ای دوارش دبیجن 4 روز 5 روز بمین daha خوشتر daha دبن خوش تبن هذا كي ایسوتا خوشی صوت خسته خوشي ما اللي خسكي ابي اجي كيكي جماعي کیکی که گوشت میشکا گلگ لهب دکن ناسا كيكيك طعمه خوش تكن
Ev hêtek wê û sîngavê, nîvê sîngavê ne wisa? هيتو او نيفي سنجي Nîvê sîngê. Ji bo neşewte serê wê digî ne? اليا جبونا كنا شهوته او طعماي درنا كسر Derkev, di hunderê wê de bimîne. دريدا بطعمه Em serê wê bi fûloya elemiyon ya bafûn. Ji elemiyon re bafûn dibên. بافونا هو ام بسري كن Minan serê wê bigire. Binere hêja me xwarina xwe şan de firinê niha mirîşka me na tirşika mirîşkê em bêjin. Na di firinê de dipije. Ji bo wê tirşikê jî selete lazım e. Em ê çi seletê çêkin? Nizam usta me na çi seletê çêkin? سلطه ام مارون Erê. خاص Marul xas. خاص و Kelemareş كلامارش û gizêrê. كلامارش و جزره ام ناو هبدوخه Fringî. لبروي فرنجي ام فرنجي جيلينكي سريخن Erê. و Çend îsotê hêşin? Nasıl? صوتي شي ناخنه. ناخنه كده نواوينا شو انا شيناينه Ay şunayı. وليمون ام ليمون خوجي بقلشينن Limonu koyuyor. بقلشينن Bu لبري göçleri her yeku çıkarsa limon şura falan miştike Erê. gerekmiştike evet şura bugün. Paçik rûnê zeytîjlê nakî? Zeytini rune zeytin Ya ji rûnê ron. لسرتكن Ay piçik rûnê ron jî lê dike. ويجي سرتكن جبنا tamam, تامعي iyi. يكبر Erê. Emma rolana baxçe hewselê ne? başlıyor. Na baxçe hewselê jî wek kela Amedê baxçe dîrokî ne? Ji bo UNESCO'ya niha ew jî berendamın. Baxçe hewselê jî parçeyekî kela Amedê, parçeyekî dîroka Amedê ye. Dîroka Diyarbekirê ve hezar salan ku baxçe hewselê hey û wisa jî têda fêkiyê me digihîn, wisa sebze têda digihîn. û weke depoya Diyarbekirê yan depoya xwarinê ye, weke kîlera xwarinê ye. Binere hêja me seleta xwe jî amade kir. Seleta me niha amade kiriye. Piştî ku seleta hate amade kirin ji bo viyan sawar jî lazim e. Yan birinc yan sawar lazim e. Lazim e pêxwarinê ku sa jî lazim e. û niha jî em ê sawara xwe amade bikin. Em ê kîjan sawarê amade kin? Hecem ê kîjan sawarê amade kin niha? ام جرب ميحانه سوارا ميحانه Meyxaneyê. salça Ev nav jî ji ku derketî gelek ecêb e. ناوي Sawara bi sebze. سوارا بسبزه Her tiştek navekî wisa tore lê kirine û ji çanda me hatiye dûrxistin. Ji ber wê jî yani lazim em vê çanda xwe jî xwedî derkevin. Yani bira ev em ji bo viyan îtiraza me tune bira navê viyan girara meyxanê be bira sawara meyxanê be lê gelek xwarinê menê Kurdî ne ku ew jî navê we hatine guhertin. ناوي قبل قلبي تركي ناوي خوارنا و پر دگشتكن Du guhera xwarinê wisa tune ne. Kerem kem dest pê kin. Malzeme me isot e. Fırıngiye. فرنگیه کاری پیوازه جباوی جد ناغرون دا سور Erê. بکی Bu hinekî em ê ava firingiya salçe têxinê. سالچه آوا فرنگیات کوی
savar jî birinc jî dema ku kel hatê şûn da lazım mirov arivî kêm kir, ne wisa? Agrevi gerek zaf kim bikil. Pir kêm be. Evet. û sawara me jî li benda kelandinê Kelandine ava bikişine savarama ji emmi ew jî amade ye. Amade ye, emmi bini jî bigirin. Êdî bira emelê me karkerê me werin bi efiyet bixwin. Bînerê hêja niha xwarina me li firinê dipije û li vê dera jî me selata xwe amade kir û sawara me amade ye. Bira li vê dera dema xwe bigire û niha me derkevin kagel û karkerê me çawa dixebitin û piştre jî em ê bi hev re nanê xwe bixwin. Usta kavvet müştera. Sağ ol, hayatını Nav xêrê çavî başî. başı sağ ol, teşekkür ederim. Navê te bi xêr? Niyazi. Niyazî. Keke Niyazî. Ev çiqa zaman hol vira dixebitin? Bu salonu ben jiberim. 2 sal û nîv. Evet. Rewşa vê qonaqê berê çawa bû? Leveteme hatın kış xirabe bu, ah bu, van dera kış ev bu. Avan dera teditin, yani tüşkettin bu. Avan duvarı gavittin bu. Qişil weşiya bû. Du eşya bu, xirabı bu. Ma dest peyde kırım, ma kış xirabe kırım, ma cid tedrin nu mani nero kırım, cata kırım. Erê. O ma haba lê xisini, sıra ustama lê xisini. û niha ev giş bi desta şê dibe ne wisa? Yani kış me destama o ev dine kırınım. Di nexirîn û çê dikin. Çe dikin. Li vira niha çend karker dişxwin, çend ke îşçî dişxwin? Şestu pinç hamle. Şêst û pênc hem mirov dixebitin. Hûn sibê çenda dest pê dikin? Yani saat 8'da dest peydikin. Çar nıva da paydos dikin. Ji heştê sibê heya çar û nîva. Evet. Nîvro çend deqa hûn îstirahatê dikin? Saat kem istirahat dikin. Saat kem. Nime yavgam dikin. Evet. Çay may dikin. Amman dikin. Xwarinê we çawa ne? Başı. Başı nasıl? Başı. Ev der tamamî ji nû ve hate çêkirin nasıl? Gişt wan jore wi tomliga wan de sene ve me gişt nû da çekirini. Ew jî gelek balkêş em ê na bi hev re wê derê jî bibîne. Evet. Wana gişt kem bun. Erê. Numune me jwan sendini. Fotoğrafı wan me kişandin me gişt aynısı orijinal wan me çekirini. Erê. Spas mala te ava. Sağ ol ve teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet Musa. Evet müştera. Eyvallah abi sağ Tu ol. çani başı. Başım abi çavani başı. Spas. Tu na çıkar idi ki vedera. Ma vana kavran şun yani tav pisin, Erê. harcın, hariye yani jibu pakış be. Ji bo paqij. Hariye abi. Tu ji ku vî karê elimî? Wisa karê restorasyonê û karê paqijkirina kevira. Valla ana vana zimpara nabe vana. Evet. Silim nabe gerem makine ma gerem ma bişun. Erê. Yani av da pakışke. Yani avê wî heriya wana karin derdxe yani zimpara nabe wana. Yani meyxamat çê dikin. Baş dikir. Na li Diyarbekir wexta te dî kevira paqij nakim. Herad wên belkî rengê wa spî ye. Erê. Kevirê Diyarbekirê reş e ne wisa? Her resim ma şun res dibin xweşik dibin. Rengê xwe dibîne. Erê. Ne şo spî xuyar. Na. Ma şun res dibe xweşik dibe yani. Yani wisa baş e yani. Tu çi wexta li vê dera dişuxulî? 3 sal bu. 3 sal. Herê. Mirov wexta dişuxulî birçîj dibe ne wisa? Ya la rast. Em xalê ji we re çêkin, tu jî îro bixwin. Sağ ol. Evet, Xwedî ser güzel. sağ ol. Sağ ol.
قوت بوستا تو چانی باشی تو ناچکار کی ولا قومي على كم او نویان چه بکن وی خوما خو ولا ابو دافي ابو كم درزا چه دکن خرجی چه دکن کاری تلورا چیه قال من صار الفرا يعني تو تاني قومی لک دکی نا قومي انا سمجت تو نقرینی کبر نبرا کبرج نقرینی یعنی هوستاتیات اساسا متم يعني تو کبراد نقرینی تو قومی لک دکی او اكيد کاری دنا دکی وقت قال لي وقت انا ابو سامي باشا شيء كذا اری چه زمان تو الواد خبتی ولا بابو دم سنه من درا سيما هل بالشغل انا باشا مش تو بكو جكوي باصلي خو اسمع جهنانه جهننا مالا جميل پاشا مرا نظام د نوا دیاربکر دا خانی کی قسم زنه نور ما نظام يعني اي تفاهم اندر الفرد يعني رجال پیشی دی ودرا انا انا اي تفاهم من شغلي اي تفاهم يعني و قالك بالا مرادك شي ناسا أيوة. مرو عجماي دمينا بيجي خاني كي بغى مازن خوش يعني وقت تعمير قلسه خوش 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 تبا يعني توريزم يجي شتين يعني هاد يافانجات شتين يعني اري خوش يعني قوات مالا تا بابا تا بابا. سپاس شكرا ايش تمام تمام شكو قوات بجورا والله صاوي نامت بخير مظلوم 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 اي مظلوم شو وقت تروح خبتي بود سال از بيت دو خبتم ساله اي وقتا تدست بكر شاو چی داره و چی داره تنو الله tam dest bekir yani vangular marat ne اری bana tam krabe bu mer temel koran demetre van falan işte bekirni yani beri tebri tara yani ev bu kış karab bu mek istep çekir نهار تو چیکار کلی بدرا divan necat atkin kevra çektim evra بخرینی dönekliğine و کی تو چیکار کی lakini yani İslam İsra akir abi اری Kevr mevrem. evet kevra dikişinin اینا و قاش تو شما بر چیز دو نسا abi berçine nane mecra natiye ناجی اینا نه berçine لازم جرا خارنه که چکن نه ور eri ایرا مجرا خارنه که خوش چکن beli ممکن بیلی اوکیلی بردا خارنه نینی وقتا نیلو دو زکنا بر چی دو یا کمی مرا سالو دینی تو به کا ها خارنه تا خارنه تجو سال به aynı üse نسا چه مرا خارنه çayman kuarne hemen berçine برو بر چی دو دی چاکوش نالقه ben نسا bir tane bırakın yani Nasıl? berçine Evet, bırakın nabine. evet nabine Evet abi, nalqe Aynı خارنه şey. lazım. Tamam. Evet işte. Allah gelek spas خارنامه آماده بو نها امی تवी کارکرین لمالا جمیل پاشا دو شغل امی هر خارنا خوب بخون کرم که گازی که براور نوالی من Bastım. Bastım İsa. Korona. کرم که ورن امی هر خانه بخون کرم که
Bineri heja wekî we jî dît îro bi hosta Hecî Nîzam ra mecbûyê karkerê menê mala Cemîl Paşa me xwarin amade kir. Me çi amade kir? Me girara bi sebze amade kir. Me mirîşka firnê amade kir. û seleta melber heye. Rastî jî ê ku dibêjin em nanê xwe ji kevir derdixin, ev hevalê me ne, ev karkerê me ne. Evana nanê xwe ji kevir derdixin. Keviran şekil didinê, dirûv didinê, wana çê dikin û ev avahiyên dîrokiyê ku bunu xemla bajarê Amedê, bunu dîroka wê wan xaniya ji nû ve çê dikin, nûjen dikin, wana restore dikin û dîsa dikin xizmeta gelê me hem destê hevalê me nê karker sax bi, hem jî destê hostayê me nê hêja Hecî Nîzam sax bi ku ev derfet da me îro em bû mîvanê wa. Heta bernameyeke de bimînin di xweşiyê da نوشی جان بجبو محمود هوالا کرم کن ام بخون